Go
Manulianti Pwuhng Senate Kaisak Richungata Lukayang Wepagonan Pohnpei Nan Wulakupur Toror Karisak Tuawat Ranwat August Isu Paran Kaunor Yakatri Silu Niapang Ranwat Wiyaran Karisak Riawan Wiyakupur Toror Wat Trial Kagan Katlam Trial Emen Pagi Senator Ned and William Tridio Lolo. Kalanin Speaker, Tagad Lolo. Ibatuan William Tekit Sapal Mar Pilipilikan, Pinir Katan Pilatar Pasan Kakan Traweta Sapal Mar Pinin Kokusan at Kisakwet. Omen we are Tungal Sakaran Kapeng, Tiangi Atungal Sakaran Kapeng, Pekaran Kap, Kaipe and Roson, Abne Melil Pukal Kasampal Mapinir Katan Likiyankit, and Pagiyong Ir. Sapal Marway or Trawakan Kars. Eniran Katin Kupramawi kit, Nanwelaman Ranwat, so to get Megot, Katkiyankit and Kamaran and Kawait. When Kolol on a pack, Langan or Wawanir, Nanpin in Kokusan to it. Sangaramas, Ongaramas, Wikiaramas. Nilimeta Ingir Rokapeta Party or Sakarata and Amendment. Nilang kabayani rot ngal santor songkom Jesus Christ William Kitio Sagarayir. Amen. Angan Senator Net, the one Baron Net, Taika Katla Motrai, Ivan Ponaset, Chief Clerk, on roll call. Senator Sen Abraham. Amen. Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tagar T. Daniel. Amen. Senator V6AH Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator Stevie Gay Edwin. Amen. Senator Brian P. Sight. Senator Jack S. Harris. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Alfredson Latorre. Pardon me. Senator Sandalina Leca. Senator Miguel Mike Loyola. Amen. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Magari Miguel. Senator Erolyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Nett. Amen. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Mitero A. Simna. Amen. Senator Jason A. Walter. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk, Essential Magtay sa Palmanic Quorum, Hamon Treban, Kakla de Patola Montreal, Record, Essential may Senator Apis, Senator Walter, o Senator Excite, excuse ang uyak purundanot. Pwede trial sa Palmanic Quorum, I mean William Tridio, ya sa Palmatay sa Karatan, Kapwuhng. Melil Kapwuhng lap, o kayo po ni Pang Kupuran, Enginkehlap, kayo po ni Pang Kupuran Kalap ako, Wow, lapang ko puran isoko, wow nuki sa bulmarlikan ko, nanalang ko, nan kaniyay ko. Wow nuki lapalap kaiti koros nan palian triak, momocho government, national, local, or state government. Wow nuki kapinaan Pohnpei, Honorable Oliver, karyawan kapina, Honorable Yohanis. Wow nuki isong ko pong lapalap, Honorable Joseph, o yung amusyong ko pong koros. Wasakset, wawan ko Vice Speaker Michael, Floor Leader Abraham, o Honorable Senator Kan Koros. Pilman, wawan ko kasambal ko lang samorokan, o Loisa Seriso, so masakan, o Lapalap Kan Koros, nan Chamber Wat, then Pohnpei Koros, Enginkehlap Wat, Tagapaypay kan, o nan Wailout kan ang sampa. Rakat o patreng, uliya pumail kan nan, uya kupur toror karisak tuawat. Thailand kagan katla mo Thailand, ipan po na siya, Floor Leader Abraham. Kalangan Mr. Speaker,
ngoni banyang pacuan sakar-sakar cungal sakaratan KAPWARESOU wow ngubura bukan kak pacayang aja sabol memu yang muncul magam ulian gitu ya rumut kesambal wa coy tanoi nan wewe saksi coy cungal wan kun kamu wan kemelel vice speaker wawong kembakapaya honorable senator kan koros ibil cungalan ku wawong rail kan me pacayang jail wasan uya namalam mesang ranwat cungal sakaratan KAPWARESOU uran maun payamawong men Pohnpei koros melel rail kan me yang kecil nan men KPSA kan Mr. Speaker nuau I men pacuan sakara mot kesambal wajo pegik jalan kak kapantala watawatu alaltan channel Yaman. Chancellor mo kamagit siyang floor leader Clarence kapantala watawat walaltan channel wigi Chancellor me utupen kamagit miye child kapantalar watawatan channel kami floor leader Speaker kamkupura mo na ipan pacuan taulang nan kamagit yan kak cungalan ki ay so KPSA rail kan me pacayang jail nan wasan uyala malam misang ranwat yay amen officer may officer parabas patikare wamen contoh token option kabna makin kala pacayang jail nan uyala malam kan yay LC Santos women pagitak jailan kasamong rayo lo Kalangan ko promo floor leader, wagi po mangi masansal. Kalangan kami child tawla mo kami. Speaker kalangan dahil cukal sagaran wow sapal kumkupura imen asok set pacuan sagaran mo ko sambalwa so pagitak jailan suspend order of business of jail kacti pacuti apali ng V6AH may unfinished business. Yaman. Chancellor kamagut mayor tayo katiyan ng V6AH yung unfinished business. So tayo katiyan ng V6AH o iban po niya sa Chief Clerk. Legislature resolution number V6AH and V6AH proposal for resolution placing Senator Jacket Harris on notice and directing the Senator to produce documentation no later than April 10, 2023 that he has resigned from his continuing membership on the Board of Directors of the FSMTC Security Administration while serving as a member of the Pohnpei Legislature, which is not permitted under Section 5 of Article 8 of Pohnpei Constitution for adoption. Rangan Chief Clerk, Chancellor mo may resolution what assign ng Chairman Committee chain ko para tayo ban po na sa Chairman chain ko. Speaker, for the privilege. Kupura iban po na sa mga Chairman chain ko when we had a motion. Kalangan Mr. Speaker, amon may koros men patrang sa bulmi sa karatan kay paniyo wawalap na mayor. One can come, one could by Speaker, floor leader, o yung honorable member kan. One ki rail kan may ang patrang trial may isang ranet. O niyan sa water, one ki, o ay tungar ran maun may isang men Pohnpei kan koros, wasakan koros, merakat tapatay. Mr. Speaker, nuwaw imen patrawan uyatak kamakatyo mamotwat han kaktaula o katarapo. LR number FP isisak payo lapen yari isak silu o sapulman kita. Yaman. Pagkaro kariyaman, haros mo utong kamaguto, masani ay uwang masani so motion po ita, tayo kat nan masani po. Shorter masani po kamaguto, Chairman and Chayan ko. Mr. Speaker, Ay, essential mo when report with essential may withdraw nan committee. O essential may sort of report itan longatong nan momot with. Abi tami men patrawan mentata sort of report kawait pen irawat main patroyer nan standing committee report slip ki wali saktuaw. Bil patronan standing committee report limep ki paisa ke ulapan yal riyesek silu. Om out of an
resolution me patro motai I Ijriyang patro me transfer me withdraw in resolution what kami men patro one me out of resolution what me teto o sansal Ira apaliu met pagi ong paying ke trial lai itabi men patro one o kataman kin ke trial me Kayan so akan mangayang trial and kan track kalikan makan wiya ka railway wiya sito koneng o anana ben kaina nela kayan so ong paying trial bilanana kuramau paying trial o trial niyan so mag trial bangkin loyang pain iraga me pan shire trial trial and bill treat ke trial dua trial kan treat ka yaramas kami ke sampal ke yong red main porotong ni trapina trial munti yang wasat ta ka trial kau gila re ni mulan ta me mie ke trial kau gila me ke trial pan lalopot pegang sapul me trial person re imulan ta tawat ime try song uya malalta tejuto alalta mau bakawit kay miya kay tik sura kawit bukat mo ni to karapan resolution what uya kita pwede etamiya matmataw yo me recommendation kay me patronan report kay me nagyar uya to recommendation o kay ti inang tami patroner tama committee recommend o tama legislature atap we are special recommendation committee adoption in report we are kusantin legislature tama molwat kusaneti aimet meimen patroon kalangan Mr. Speaker Kalangan Chairman Chayan ko Masular Masanapan Speaker Kaya matuan na ako motion yung miya Chairman Kintimakin Pagkupuro motion no miya apo yung Chairman and kakawewe resolution ay may tona siya apo yung miya motion and Kintimakin ka pagkupuro apo yung tona siya kamagut na miya Chairman Kintimakin Masanapan ito harus may ujung kamaguto masani ay uang masani show motion waita Dr. Kintimakin Masanapan irawat harus may ujung dahil sa pulman kita resolution number kisisak payo na pinyari sa sidu kawata ni palimaon uang kawata palimaon Shoes A o tuaw so ranwat try kamanalar resolution of kisisak payo na binyari isak sidu. Speaker Kami Senator Edwin. Kami Senator Harris. try kumal mai Right, Kamal Minute.
Chapaler o tayo katsanger pan unfinished business o ipan po ni sa floor leader. Motion katiyang ban miscellaneous na base ko no Mr. Speaker. Tayo sumagot yung tayo ng katiyang pan miscellaneous business o tayo katiyang pan miscellaneous business. Niya iratoro Speaker. pamoy sa nataratun. Igalangan Mr. Speaker, menbilaw ko prayang ay tungalwaw. Mr. Speaker, moin ira may ibang kasalatat, ito bilbuya ira natil nangayo moin ako na yung Thailand bilbuya ki. Apa ikapal may yan kiyan suwat, miye bakkan floor motion kay may patuan uya mapit imonwani isota apalta tami kasambal kayo nga palpan floor motion pukat po kay anso me bil lola the anso magtay should bil matang ta songa na pali Israel go ma affected by road kami to ma magtay bil men kasele ta up Sudah mereka mengerti bil bangu ya. I kasambal ke boy ke abit me orang naramas. I sudah berdua me dan mie siapum. Pautan me akan koros me abit me orang naramas kuperan kaun. Mie me akut menan Pwuhng ada ila pali aramas me ketail government watch buku aku me. Pan kakak wakala show kau driala tesongkan ikamelele ma trail buko trailan ka kasaleta irabukat trail trek unan driang kamawila boet eda bleu leyang emena ramastoro randrio iuya kamukatio mepit emergency me uya sa Pahrek me kayo nono sudah poita ayung koram apitla ireu sudah baldal ramut tami ong ireu tami kasele kita po ki momon masobe pan kakar masel arajto masel bogi tana imun woni makapan ri imen patungan wo ke mais memelel mamelel imun woni mapan teso ireu sudah po itu Jadi sektor mereka topal talal met. Ramut ayo sekatar dila paluoran no men. Kota atau neituk. Pal kita tunggal serio meur amuran ran ke yamel. Bicara biti. Awi ke umuri ano mel. Sudah men patuan matana dan nggak ketemu apa bukat uya tapi kamelel me kedelpen men Pohnpei mania jo merokan kawan itu muena uya me got kaparan yo omben ini udah bang kasamoto ramas kap apsong bukat akan uyawi ini nen katutu Ramas Ruparopagi, what's the answer? Tame uyawi. Muin benene, Ramas Puka, they deserve an answer. Tame uyawi bogi. I kamelele magkatay sudapan nantriyang kapu buka. Apu buka ba momon mesuto katape muin Ragakata metawa magkatay bil sutamenta. Imen wiyaga kamukit likaprayang committee held. Ma chairman ban sutaka na bali vice chairman na bali. Imen ang kamukit kita irami kasaleta ang wiya kamukit yo committee held and kal check melal incident na wiya ran kak check tamau o tama katay ka kuya putay lang kamawila palian
balian neituk ma mia tipso magistrator shota chokte songana po buka te opelpen nan ward magistrator muananen sansal pemaga sansal yang tela ta istu ka kamawil ai kamu ketua na menu yan nan iratoror o imen yan kak reportong nan assembly serupansa nan regular session. Riyaman. Chancellor Mao Kamakit, Mr. Speaker. Chancellor Sang Senator Edwin, o bana sign committee in health. Harus mautung kamaguto masani Pwuhng masani show motion po ita. On kak Chancellor yang Vice Chairman, kamaguto tayo ko sudah bang pantasang nan regular in September. From Kongong Chairman, maban kadropa kung mapali ni tuwan kawit na ma Chairman Shurbami ba na pali na Kalangan Masular ay may banguyawi Kalangan Vice Chairman Speaker. Masular may pitata irawo ay may banguyawi pagkakuwapan Katulang Committee in Health o Committee in Health ni tuwan Vice Chairman Sapanger pan Pukoki o Apaliato sudah pantasang nan regular in September. Speaker. Kapian pacawan me kot me bayan jo. Mr. Speaker. Kak pacawan me kot me bayan jo tame paratasan Senator Edwin no. Stupan we aga motion yo up men pacawan dato. Dahil nang may kuburay bampo na siya Senator Moku. Kalangan Speaker. Mona iban yang pacay tungal kay bani wow. And patong tama kam to young gear one gomu Speaker Vice Floor Honorable Senator Kan Korusya. O koros me yang patong tayo round. Speaker ko sampal ki issue me Senator Edwin kasaleda po ki ngayon ay so re sola meman men patungan ta motion the me ko me pit health po ki tiran tatok me pit health so to me ko to yawi. Ay tungal resolution yo will ngayon tayo samparer ren health a pit performance audit in health. Patrok pantatongan mo yawanan health mo yamuman po ki turan complain patosang panaykan me pit opal pan sa umaw opal panaramas nan mo ni tame Senator Edwin kasaleta ari iko sampal ki tame paratasang Senator Edwin resolution what pilbat patoyer mo health mo inkorayan samparari imen pangan ki health committee in health and melawo taulawo to kata tatangan makasampalang maur na ramas po iyo karapa mo tayo patpatok ng chamber watch. Ari ay mo may men kasalita kalangan. Speaker, pangan masular re tayo tingiti masin benreo o essential me pagpagwo takaway to essential o committee in health pampukogi. Miete iratoro Speaker. Privilege motion, Mr. Speaker. Pangu Senator Net. Kalahanan kami. Ruwasin Chairman and Matilinim Delegation o Yangagan Mayan Batawan Pada motion with. Ceremony ba Batawan Tola may Mr. Speaker imentriangki tunggal sakar misiglang kay punibaan kuburan na nilap. Padang sakaran kay puni awaw taken makom sapulman kier may patoyan nilang. Nanwasan wiyala malami tunggal sakaran wan kan kamoy speaker, wan ka Vice Speaker, floor leader. Tunggal wan ka lugan lang so, wan ka Honorable Senators kan koros. Tunggal pukoyan wiya waliyepe ang privilege motion of my Mr. Speaker. Delegation in Matilinim and Paway o Ponese Patadong Honorable Woodson Philip. And then Pwuhng Koko Senate and Pwuhng Koko Senate isa kaya when Matilinim and yan sa water when karaniang abambil siya kasang when mga po yung Chairman in Finance and menintiyan sa when Matilinim. Yung Thailand kiyang kasamogi o labo-labo ka naman. Kalangan
Salamat Senator Ned, Pwuhng po mo ang ipasansal o Mr. Philip. Speaker. Kami, Vice Speaker. Kalangan Speaker. Mansang pamaluot, Mr. Speaker, ay itong alawa pa ang kupramoy. On the floor, Honorable Senators Chorus. Puligawaw ang Lapansap Matalanian. Police Officer sang Pohnpei State. Ay tungaran mawan kabing payamawang ton Pohnpei Chorus, my Mr. Speaker. Ran Choror, Ran Kasampalwit. Mayang Paypayan Radio. Pwuhng kapasakan. Mr. Speaker, ay tungal irachororin ranwat iman tungalin ke pakpakyo ang kakapako makak on kakapal medabam betata magmagatin sa pulmatay private schools kan nanwin Pohnpei. My Speaker, private school toto me sawa-sawa sa pulmatay siri toto private school kan o labalan kairtan ka school miya uyapan kawit uyapan apol uyapan koros niyan so may batulang may ni parap euteriyaw itungalang kakapin tuwan setup makalagal usangkan koros memiyanan private school ko Mr. Speaker iman tungalan ki wawapaki makamkak kubro kapko kamtin school and kakrop o katitetong mumotel legislature kay sakwat yawan population in ewe private school bukat me sarin Pohnpei kay o school non private school ko anana kamarain and kak sansal one toton sarin me patron an ewe school o engil kak kawit yamoman kairoir pwegi dahil kinkat kita sa wasang non-public schools. Ebil sansal manan pakatoon mo ni mayay epan miya labalan kasauta lautla uyapan patok kan kak uyawi yamu mana travel pangkak en egis kalautila tayamu na travel pangkak kapali sabol matrail private school kan masawa-sawa sa Sergeant Pohnpei kay may panene kan kailangan ng school buko po yung bilkak ala kamarain sawasin ka school. Pil, kabatrayang mo may Speaker, mapil kak sansal ang mumutwad. Muman minimum wage at tatokang sampatak tatong kan in school bukan. Pwegi ikamelal malabalan tatok royuya. Ama, atay bahan sa tatok minimum wage ako sa na to biluya tatok nan private ka. Or kadalang kak rup mekot mapan balance kak sawasa private millet school o ang sa water bill sa wasay rail chun totongkan malabalan sa waskatak. Iba doon kami alalam ma kadaiban wakit minimum wage absolute talk kuya botam kadaibang kak sa waski ebang pralang panini ka buiral me bang pansuri ko. Karata kami din school ang kak kawit pwede pit kamarain o kawit totong mumutwat dalang kak kasanay rawat nintuan tami patuan ikapinggalaw pagkatay bilanana katkiyang kubratrail pwede kamaban private school pukat ang sapul matrail siri mabango ya liter in Pohnpei yoran sang negara po mang Speaker nuaw ipagi negara-gara kumuyang kapugaw sapul mamut kamtumaw kamtian kamarain ta kamtin school pan kak tolaw truck tami patuan pagi nuaw Miya karyaman pen kamaguto. Yaman. Pagtaro karyaman kamaguton assign ang committee in education itu wana sansal itu wana yaleti committee and rob private school tabe Pohnpei seri school tabe patpadanan private school bukat o yamamon minimum wage ya tatok nan school bukat o repotong nan ketuat tamamotwat ansiu matang Pwuhng Masular masinebe kamagut tapakpak mamiya panasay na ang committee in school. Mao Madam Chair, Mawar, Miyadray Ratoron, Kamuy Senator Card. Kalangan may Speaker, unaiban padriyang nanitunggal sa karata o pagpag. Ayan kag padriyang sabol mamuyo, lapo kan koros mapatuyan nilang patar mumot kasampalwat.
Itungal wala pan ko promi. Ang Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Kadkadaur, pilkasamo ko wawat iralkan me padang kenan chamber. Irayu mimen nuwawo karakarak patuan ang pan kupuran memot kasambal wad nintuan sabal matai rule in kak withdraw kamu matang ko sa nadiyo LB number sila begitu isak limau lebenial ri isak silu kamu tang ko sa nadiyo masong-asong en kak kawata programin recycling plastic may bahan para kiyang appointment jampot magmagit Pohnpei ranwad dahil sa kapanan plastic may lap epato tuwan sap epato nanpil epato naiset dari kamu matahan ko sa netwad may speaker na wow karak-karak padpato nan kami tiga sampal chief log na kawit kami may pato yan and kag withdraw sa nan committee nintuan role and tawan matay tupson the talk kalangan may speaker roy bel kariyaman pagpagtawar kariyaman kamutang ko sunod silip ko ni isak limaw lebenial ri isak silu and withdraw sang committee masayna o place mon momot karos mautung kamagito masani Pwuhng masani so kamagit paita o sansal me kamutan ko sa network ni placer mon momot at sansal me on the 5th session day try panananet take action ri ikamelala me pilugo asayna ang committee in finance langan masalar masanipa imi panuyawi miete retoror Speaker. kami Senator Pahrek Kalangan Mr. Speaker, mulai ban yang padanan sebatai anson rotoror ke human padawan tiangki itu ngasakradan kapengowau kapadabat pan urin samatai court labalap pon komu speaker pon ke vice floor or chorus honorable members Aiton rotoror Toto pamparon kaitaran wood. Kayu a bit we get a Kadkadaur and Anshon shoes. We but one a timely child nagak mazani. Ma malban mazani nan men kabesekan nan gusunet and shoes on peki absentee. Gusunet rosa maramasaban Jingdong Commissioner o pergi absentee. Kami mian sot mie kawan optai sang hobiso o ibaruan metodo Kadkadaur siling. Abni don ibaruan Kadkadaur ton absentee udan aramas pan notarize. Kawit na mie may ibaruan nan social media. Ansome aramas van shuso nek mie apetapit kibaniang yan sumi badon kalabak ma yamomo puri apetapit pambatreng ma subang prolang o aramas bananan notarize tegos mang apetapit udan again notarize pasapang me patroyang ye lagi setiat dari men badon da jo Pohnpei child Ansho model nagap trek sa material kusunod maguya manaman ame rose wagi issue toto man parata kaidek men Pohnpei koros parabaro sa buligyo Israel Kadkadaur ki internet computer fax ri mie Israel kay pang paratam usus ong rail gan memiliki kesedapan accessible yang rail song koros mirai banan. Dari iropukat i perwanta bu kedail engkak kubukuro masuk koneng kemudian tiada ya special kami tu bukan main kau itu
spiral na nuevo. Ri devan tiela o tama uyawi sabong kareta Pwuhng te morong laut na nuen Pohnpei. Ika ina itungal yuratoron magamgak yang iya keterop kiyo asaineo special committee ran kak robotan sukarawaru kawit pugat me uyawan nuevo ete pilmisli taramas. Magamgak kawit itop padon bagbagi special committee puegi ya karwaru. Kay kumpare Senator Pahrek essential में supplementary committee में है committee in JN को ऐसे अनाने EU special committee है speaker
Tay sapal o tay katkat nan wiya kupur o tay katkat nan masinaban the miscellaneous business. Kamu Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, kayo sagla ay doon ratoror email kayo ay doon sa kaladaban kuburan Chairman Finance iparawan ang lady statement yung sang irailgan ba withdraw bill siyang ng committee iparawan linganagi ay man ba doon alasang o takalamangi kami iparawan sang nigarabel nawaw man ba doon withdraw LP number 366-22. Karyaman. Kamu ka kabrayan ng penbilo? LP number 366-22. A bit Pohnpei State Trust Fund for investment. Iya karyaman pen kamu gitu. Pagpaktaro karyaman tayo din withdraw kamu daan ko sa natsilup ko na isa ko na ulit niya risak riyaw. Risak riyaw mo po. Harus mo ujung kamu gitu masa ni uwa masa ni so kamu gitu po itar miya masa ni pa. Soto masa ni pa iban po na siya kamu gitu tayo din ujung ti masa ni pa. Harus mo ujung kamu gitu masa ni uwa masa ni so kamu gitu po itar tayo ujung tiar o pag-umamiya ele yang Pwuhng place po non-calorie o bahantay bananane take action within 5 session days. Speaker, Kami Senator Harris. Kalangan Pwuhng Speaker. Muna iban patray ang sabu mo yung tungol sa karatan kay po ni Walap magumtriyang clear. Ay Walap ang kami Speaker. One Group Vice, Floor Leader, yang Honorable Senator Kadkadaur,
Piliang wan ki rail kan mapatang trail nan kalario chorus may yang trail nan session and run with radio internet. Speaker kaping melel ang may dang yan kakuya yapilong sa mong ruling resolution number kapag sisak payo line reject silu. May kasampal kiyo pwag interpretation in person and kusunod o rule maban mo yaw. Hari ilang kaya da siya ng committee pwag ikamelala makawo imam yagi sa matay legal counsel. Ang kakawawa ruwas in person maruwas daw yaman na buldan kusunod o pagpangkan makakailap miya siyang matay rule and procedure. Ay magaraday nuwaw, Speaker. Ang kakailapan person in question na daw sa matay rule, ay minpagi, kamiyan may datan siya ugis tayo lang kumal. O tayo tunga legal counsel and patoto, wiya kawawawang sa yay Karyaman. ruling na miya. Pagkakaryaman. Karyaman. Dahil kumalma,
Pale Roktail Katkat Tepat Patana ni Retoror. Usun Ramala di sabal benalakap kulabaysak. Dagakar baru pinamnya iratoro. Kamagit kitayan Ran Maleti. May kupura iban po na siya kamagit ang maestro po itak tayo ba nanane. Kutan speaker pa nanane po na siya kamagit mamiya po miyayer karyaman pen kamagit mamiya. Karos mautung kamagito tayo Ran Maleti o sapal panalakap masaniyay. Pwuhng masani so. Motion po ita. Tayo ba Ran Maleti o sapal panalakap po lang kayo. Speaker, may napil and Senator